Ne, jasno. Ti još nije pošalje mi lokaciju, šalje mi lokaciju, on je zapravo ostao u Kraljevu. Da, nešto mi dvoje su otišli u Kraljevo, neko rekao da treba da se nađemo u restoranu Dolina Ibra i naravno podelio sam lokacije sve ono. Bili cijel dan napolju jučer. Normalnije? Sa njim? Da. Ali imaš malo manje energije. Ne Ali on se verujem. regeneriše tokom noći na 100%. Da, ne verujem. Ali lepo vrijeme na kraju bilo. Da, ono, bukvalno i ja bi sam ti kažeš crnu stranu. Da bi
Izvini, ovo mora stati dokumente. Moram. Znači, se vratio iz Turske. Da, Pre ono, 2 nedelje. i rezultati su fenomenalni. Rezultati su fenomenalni. Evo, kao što možete vidite. During the war. Ovdje nekada živjele 3 lisice. Naše stare. Jedna pametna, jedna poštena i jedna glupa. Ne, nijedan nije lukava. Ova pametna je bila lukava. Pametna lisica je lukava. A ova dobra nije bila lukava, a ova glupa je bila glupa. I jednog dana
Dobar. A, evo ga, najhrabriji od nas. Radi posao, sam ti... Sam dobar, krije ništa. Da, bukvalno. Ajde, Skepi, ti si domaćin. Skepi u akciji. Dešavanje tu. Bravo. Gore imate sveće, ali sveće po cijeloj planini. Baš gore sve rasvetalo. Mi smo napravili krug od Kule gore do Lisičje glave, pa ćemo sada polako nazad. Pa jesu, nije to problem. Ajmo uz vodu, ajmo uz vodu. Demantovati te odmah. Ne, zato što ovaj put prati vodu, a ovaj put ne prati vodu. To je neko svoj pored vode. Ste valjali nekom lešu? Happening,